Ketheka mutegeri wa Weru TV kambiti kienura ina weekendi imbega na muthenya waku wo mundi watindia wega nkugwatogeni tutonishia Weru Thaa Imwe mbita kwa Christine Wanjeru na monaniria wetu wa mathithio utuku mundi ni Purity Richard ndi mbere bururu ino ni Imwe cia Nteto itukubanganiritie. Spika y'ububundi kwariria uri woro Nteto gutwika county secretary na gushererwa kwa mishara kuma thirikari nene. Abodaboda tharakanithi kurua methiro mena thiri kioto gia kirako gikonekana rua na kathi kwa ntuku ya Jumamosi. Thirikari ya county ya Meru kumenerwa kiri utumiri wa mbia na murengere wa insurance ya ugima kiri aruti wira mao. John Mutunga kuromba thiri na ngwataniro kiri siasa iria ikonekana tigania. Atomberi Ntoni shietu spika wa bunge ya Meru Thaa y'ububundi na ugite bunge nireketie kuunga mauri ure worontetie nikenda gukia kanyaga county secretary thirikari-ini ya governor niwe Kiambi Atheru ariwa riboti ya kumukurukia na kumugwethia ikanenkaniro wa bunge Jumanne ya kiumia kituthiite nkuruki spika bunge bundi na riretie gushererwa kwa mbeca cia bunge akiwaga materiga kugwata mbeca kuma thirikari-ini nene kwa mieri ithatu ri Muthuri Murioki atwambiririe na riboti ino. Naitokirania na spika wa mbunge ya Meru wa y'ububundi nombete kurikithia thi Muthuri na Arua ibakunga mauri Dr. Kiambi Atheru nyuma kuthoroteri kigitike mwandiki munene wa county ripoti leo gitekethwe kiuma kimwe nikenda eja ke county assembly ya Meru betho bakimithuja na kona ketha bakakurukiritwa Kiambi Atheru county secretary ya Meru kana baketho bakirigwithia itwekirite manteja ki magazeti na togwa ine mbondi ura witherwe na gintu akwenda kuwa kia wana Kiambi Atheru either kio in support kana kurega go support auge na ingwetikia mbairu kiririria tu mbere gwita kumvet then report kuonete kana memoranda ya kwaria mantu ja Atheru either kwithirwa abui kana tibui, and that's why now as a committee tuenderere na twathiria vetting then ndingugire tigine wingi ya committee yatekare ndiguru andika report iyo niokenda rido majority ya report ya mbunge Jumaine rukiri Jumaine tariki 24, and after that then kurukua then the governor one ntukwira ekira ya kumurithia muma ethro atekuruka then najathirire au thirikari nene kwithwecireri kuretera thirikari cia matura mbeca undu bui butumite miradi mwanya mgeche county chithochikwama. The county government which includes also the assembly patenenkeri mbeche kuma January kwa nyeshimwa bako betona meshare kuma January atarwa musharo January February na March na nandi April twitite na nandi ndikithira bena ryo kimutario mathabu wa thirikari ni kuona mbunge cia county chikwathurwa kigina kiao kija kigio kwa kitio kurukira thirikari ya county SRC kire control budget na mwechio ituga mbeche cia assembly gatinda kuyirwa utero angava na mbeche assembly chije utero assembly no nturia tukwa audited tu audit utero assembly na rwa rongero ka audited ku teaja ya mbeche ndo irejira mwe na ni two independent terms ku itukuromba thirikari at least there to separate kede mbeche tu batonenka direct aba bange bakanenkwa chono ntunande watweka assembly nene gwita kuromba executive kenda banenkwa mbesha then ega compromise kiri issues ya oversight na de compromise rwenyo wikare mawitike ore batiwite amnabu spika y'ububundi augite mwangira na mbunge ya Meru ekethwe kigarura watho nikenda gutigira minister ba county bokinya mbunge ya Meru nikenda bitha bechoke biuria mwanya kuningana witi na mbere ba county ya Meru nyaitu kwenda kuchenja sheria chietu the Meru County Assembly Standing Orders
ora national parliament ira chenjiri watu ika minister na ndi ageta assembly kana mbunge uchoke biure biria bikorwa ni heshimiwa, then tukwenda guchinja standing order chetu in process tukambedia tukweruju nikenda ministers pa county government ya Meru ria kwina biure biria bikorwa watu kaiba komba kwe wakanya bakeja mbunge pachoke biure biao bipongwa nonto nande procedure tutumairere ere ona arua chairman committee to minister lakini eja guchoke biuria ye minister so na itukwenda mwene mantijarea ejo choke wengwa nonto at times ria wiri ndio kwa ugiojo na uri onge no ria ka choke wengwa it is better off according to the members of assembly you amend the standing orders nikenda minister wengwa bako choke bila biawe then chairman committee na tumutire na bamuthie buru iromba speaker Yububundi kire minister Mithika Nturi na kithure kindi niriri degi miankia tharakaniri na Meru buge itukoromba tongeria betu muno tutongeretwe ni waziri wetu bwana Professor Kindiki na waziri wetu saidie jenge bwana Mithika Nturi at least bombe gutukaribia ndi team tia Tharakanithi na Meru County tumbe kwaraniria at least tone tukuthirikiria thina ya miankerere ono tutana itugwa miankano ikuruirwa na ro tukwakuru tukua miankano ikuruirwa na ndi inyagombo twika antubara bena history ya miankeu in the next 20 or 30 years utokethero emoyo na gwatu akwina thina nyingi muno. Nkiripotera Weru TV Betamuthuri Murioki. Abodaboda kuma kaunti ya Tharakanithi ni mauritwe methirwe mena thiri na nkinyagia ukiri ore mathiko ma mututigi Willis Mugambi meteretwe kuruthika ntuko ya Jumamosi urengi mara muci takira kwarari mukarigiti wao na uria uragirwe kiri mandamano muci wachuka kire gucwira Kyoto mukari onge wa kumanteresi ya Robert Thaa Daniel Mutembei na uria uragirwe mweri wathira akiaria mukarigiti wa bodaboda ndeni ya Kenya niwe Kevin Mubadi na ugite thirikari ne mwekirete wirane atigatigira Kyoto gya kiraku gikuonekana ucunkoni bwathira. Samuel Gaishimaga tobe ino. Kiri mubango wa gutigira ati hakija ikuo kia mukaririgiti wa kiama kia thithia babodaboda kaunti ya Tharakanithi Willis Mugambi kana kiraku ekuthingatirwa mukaririgiti wa kiama giku Kenya Kevin Mubadi na riongirite muchi wa mututigi ara apete antu baba muchi wirane ati thirikari ni rutaniritie kuthingatira untu bubu. Mubadi amuna atongoria barabangi bakiama iki kia bodaboda kaunti ya Tharakanithi bariuria antu bamuchi amuna athithia babodaboda baigwe bari na ukiriria kenda thirikari iruta wira ya Georgia kurutha uchunkuni. Mimi nimetoka all the way from Nairobi to come here kuashua kwamba justice itapatikana. Tumekuwa tukiongea karibu sana na vyombo vya serikali and nataka kushukuru CS Kindiki, the PS Raymond for the effort ambayo wameweka katika jambo hili kuhakikisha kwamba justice inapatikana. Twara na tuambe turungamie demonstration nuntu amauntu mengi twaria nawe na nikenda justice ya na nichi amani wetu yonekana ni matikathule polisi cionthe ciarathire mwendo wetu ni twaritie na ni tukumenya justice ya kiraku ni kuonekana ni kuona na leadership yo ndio na investigation sector batungirite bonde leo ni kuria ndakajie tutwithwe twino kiriria nuntu mauntu monde leo ni magwatite laini ira turenda mathungira. DCC wa sub county ya Chuka Kaduda Hiribae amuna atongoria bangi bari obagichacha ibamwe babara bagichwe bari kirindi ungeno itokwenda justice ya kiraku yonekana nontu kiraku atira kuikwajwa itokumenya kabisa nararathirwe anathikwa no tugatigwa kuthingatiria justice mwanka yonare. Kuna vyombo vitatu vilivyoko hapa ambavyo vinahusika katika uchunguzi na niwaombeni tu kwamba tuwe na utulivu ili hivyo vyombo viweze kupata nafasi ya kufanya kazi yao kwa utaalamu na ustadi ule ambao unatakikana ili tuweze kupata ufumbuzi katika jambo hili. Ende mathiko makiraku imatiritwe kuma ntugo ya Njuma kuthi ntugo ya Jumamosi ya kiumia giki. The burial ilikuwa ifanyika on Friday but because the whole national team will be here na tutakuwa Friday hiyo na mkutano uko Naivasha, tumeomba familia wasongeshe on Saturday na wamekubali, so mazishi rasmi ya Willis itakuwa on Saturday. President wetu bonda na tuwete guidelines
shabura toka bievu mpaka tukwate justice no rakini twanenkanira ntugo inkai sana justice yonekane no tuna onokethori tubangite mathiko ma our chairman justice yare kuonekana bonda tutiathama turi watharakaniri na irasima justice ikonekana mwekuru gwa kiraku agitumaga iromba kiri thirikari anatoka thika wili justice itemonekanu kama gwekenia kama mbaya justice lazima tumesoea wili anatoka muthikano kegwa niluka nari justice no tumesoile na no yonekanire kiririkana gwati kiraku arari mukaririgiti wa kancha ya Baptist Mutobe mutungatiri wa kancha enu Reverend Franklin Mutwiri arienda kancha ipewe kanya gutongoria mathiko mamu kuringana na mitaratara ya kancha arari kuthurwa nkinyagia kwa Legion alungamira nabo nituromba nthaka cietu cia bonda mutwitikirie tuthike kiraku ta muthuri wa kanitha tutikwenda kiraku kuwa na njira enu arakwire aibu na twakinya tukia kumuthika tumuthika na njira ya aibu. Nyuma ya kwaraniria na Antoba muchi wa kiraku mukaririgiti uju wa kiama kia boda Kenya naraniritie na athithia boda muchi wa chuka ara aendereithĩtie ntumĩri wa ino ya thiri. Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Tugetigana na ino kirishinge Nteto uria wari MCA wa Mwangandia Thaa Julius Mbijiwe na menerete kana na tonyerete thirikari ya Governor Kawira Mwangaza akimuragia na batire kwithirwa kimenya mwanya wa mirandi ya mubuko wawe na mirandi ya mbesa cia thirikari akireganaga na utumiri wa mbia cia thirikari kiri mirandi ya okorea nkoroki na menerete insurance ya ugima iria irengeretwe aruti wira ma county akiwaga itikumba kumatethia na ireberetwe mamilioni mambesha. Uria wari MCA wa Mwangandia Julius Mbijiwe nagerete kiara thirikari ya Governor Kawira Mwangaza akiuga Governor na batiri kumenya kwina nkurani kiri mirandi ya mubuko wawe na mirandi ya thirikari. Iji thirikari ti okorea kwina 2.5 billion iribuite gwaka nyumba 2500 units ndene miaka 5 koja korani ukathi mathabu jau koronekania o nyumba igatumira 1 million shillings na non turuga nyumba 2500 miaka 5 ikomanisha o mwaka ni nyumba 500 na non nyumba ni milioni imwe then o mwaka kuma ke development tukatumia 500 million ke waki wa nyumba cia kivinafsi ntikomena tukatara ntu baria uria baraba akirwa akimeneria utumiri wa mbia cia thirikari kiri mirandi ya okorea akiugaga mbia cia ward fund igatabuka banene. CNDP pia niugite mantu ja uguri bwa ng'ombe ichikomba kwe wantu ndingugo mongana ndego ichigurio ng'ombe ngiri magana ja ng'ombe magana jaire no tutaiwa ng'ombe itina goro muno bwa ngiri 10 ngiri 15 ira chikomba buga sikeja kuja kwejanwa. CNDP iriwa kwethera tukitumira 1 billion ke kugurea nyu households kana family ngiri 5 ng'ombe olingania cha nyumba kina chia ng'ombe ike 700 million so kuma kembe cha development cha county ya Meru 3 billion 700 million yagatumire ka kire nyumba na ng'ombe mbere tutake development ingi kono monkegi itengo gichianjira na chia roje na nyezi cibitari kenda chumba gwita kuithia murandi jo nkoroki na meneretie insurance iria aruti wira manenkagirwa ya ugima wa mwiri alitinguke ndene ya thirikari account ni ya alitinguke ngirinya antu ba ngirinya ibetha bena insurance mwamberi unaona kile mbanjire cia kuruka ya mbiriti 180 million yeta 210 million 230 kile mbanje tiena 275 million kikavere iwana alitinguke na group insurance 20 million mbese hiyo ni akwe 300 million lakini muritingogeo uria ndene account eta sibitari etikire tu insurance ire murungambere ngiri na magana jairi nembia iria akuga timbangire bukubaterie na muruti wira wa thirikari niwe ukuria thina ngiri na magana jairi alitingogi ngirinya tuge muntu wonde ukulitira Meru county ngoge ndene mwaka ageta sibitari maita ya 5 mbese hiyo ingiri 6 icio insurance ya murira nde so ngiri 6 anto bau bonde ngirinya bageta sibitari imilioni 24 24 million na cover ne 275 million
kwa baketha batumirite 25 million bonde betete cibitari na gutumbikana bonde betete cibitari irio kugana then it means kaveji ikithithwa kwina mantu ya ithiru behind nyuma na aria jagita mbeca kenda mbeca inkai muno ikava antu baba na gutuika batikumba kwithia very safe. Ntetoni oino nyuma ya mateta mabica ma ugima makimeneria thirikari ya Gavana Kawira Mwangaza nontu kumaukiria insurance no injeru ira makugetiumba kumaguna nontu ni akuthimirwa mbia riu rwangirwa gutitera mandagitari ni ruke MPDU ni ruthungirite untu uyu na kuruta uge wao iguru ria untu makiwaga itagari ya riri thirikari ya Gavana ni mama iukite ni itagari ya gucokia Kenya nyuma na nkinyagia ni itagari ya ritirega ni Nteto ire tukethirwa tukigwata nyuma enda kinga itekuracha tereteretu ni Boniface Mwongera. Ende tukithina mbere Nteto ni cietu mubunge wa Tigania West awe Daktari John Mutunga na uretie agwatu imbaru mawe kwa mbararia ngwataniro na nkinyagia matikendenga ukano ore kuonekanite murugutira wa gisiasa gatagati kawe na abunge mangi aribu nkinyagia muturi wawe wa Tigania East awe Mporo Abori. Ni Nteto ire nkinyagia MCA Mantereinu magwatite mbaru na kuga ni wega kwethirwe kwina ngwataniro na thiri. Akiaria nyume ntuko inkatha cia mkutanio ateateka atongeria na kariba Tigania East na West mubunge o Tigania West Daktari John Mutunga na rombete Antonende ukireria manto ya akiromba wati mbarubawe batacho kionto kinyabore kuburabo kauma ke baba opingana nwe. Najua kuna wengine wenu wamekasirika wakaenda hata kwa vyombo vya habari wakanena maneno mengi. Nataka kuomba tafadhali wacha hayo yatoshe. Na yeyote yule akituelekeza tumpe tu macho. Ama namna gani? Tujipange tufanye kazi yetu ya maendeleo. Mdomo hautatusaidia. Mkuruki na inyeleti obatu bwathiri na ngwataniro ateatika atongeria Bameru kenda kureta maweti na mbere. Tuangalie vile tunaweza shirikiana kama viongozi kwa sababu maendeleo ni mashindano. Na wakati mnapigana, wakati mnakuwa na maneno yasiyo mzuri, wengine wanaendelea na maendeleo yao mukiwapatia ile sarakasi. Na untobo Nkuruki bwinyeletwe na MCA Batigania West. Kuma Meru neto ayoro uhuru otero Meru twatara kinyarimwe kuma gitara bantangaine kuma gitara kabere mbeyewe kuma gitara bakalweo kuma gitara bakaraure mwankaru are otero twatara to Meru na bombere kethira kwiro bona murandi yuretini ajumbe ba Meru bagatanirite kuyo bona bweloi watu wa Meru mumero akanjira ko kaukera kindogo tomugitere magoro kenda aura ya kwithana itara siasa thaitu kona MPs ba Meru kwina issues here and there tukethia twikona president na siasa bara nene bakia kenda kura itikathuke lakini thai ndira Meru itina ngwataniro batu bila biomba kuthuka imwana inchi omba kuthuka maendeleo atu county assembly Meru itoko support MP wetu Mheshimiwa Mutunga tuinthe MCA bokona bwithe MCA bonthe banana baria itoko mu support Tigania West kundeliver kire antu Tigania West o tuinthe utwe banana ho ito support ngavana wetu Kawira Mwangaza pia kundeliver no tuitoko meatu kare kuhatanira uthibo tomba gwita atia kubwithia pawazi ndene Meru county ni menti na gembe tima tiania tutiareko kowe no mongature MP wetu na ukaukie mauro ya buwe ikobana ngwataro na Mporo Abori nikenda bamba kwithaka ile ketiania re ndene Meru re ngapuere one kuingana bwega no ntubwe tomike Mutunga nekete Weru ne no chokia kiuria kirethirite akiurwa ni antu baba inge kethira na kwenda kurombete kia Gavana mwaka 2027. Ile kazi nilipewa na wapiga kura na wangwana kutoka Tigania West ni kazi kubwa sana na sijamaliza. Hiyo kazi sijamaliza. Hiyo kazi iko na sijamaliza hata sijafika nusu. Lakini nataka kusema hivi. Uko mbele Mungu akiamua lolote lile tutachezea mahali popote pale ama namna gani? Lakini nataka kusema kwa wakati huu nitashirikiana na MCA wangu na viongozi wote wale wameteuliwa kwa serikali wa nyadhifa mbalimbali wawe wa hapa Tigania wawe wa pande nyingine ya Kenya kujaribu kujenga Tigania. Kama unataka kuanza kuhamasisha saa hii wewe gavana, tafadhali chukua barabara. Kuja hata mimi niombe kura. Amwe na bo Mutunga wete kiraye tamwererie kaita karari ta otongerie nebo kundike abunge ba county Meru. Ile kitu alifanya ambaye personally as a human being haikunifurahisha.
ni kwenda kwa vyombo vya habari. Mambo ya nyumbani ya bedroom mnayatoa nje kuanika kwa watu. Sasa nyinyi mnajua zikao kazi ni nini? Mnajua hiyo kitu gani hiyo tunaongea juu yake? Haina maana hata kidogo, na ile mambo yote inasemwa pale ni mambo ya uongo. Hapo I did not like it. Kusema mbele ya vyombo vya habari ati Mutunga ni hivi na hivi, na ni uongo mtupu unasema. Tungefanya mambo yetu tu kwa siri, vile tunafanya mambo yetu kwa siri, tunajua fulani wa fulani ndio chairman wetu, huyu mwingine ndio hivi. Wakati tunagawa kila kitu, tuwe tukikumbuka Meru ni ya mawe ngapi? Ni ya mawe 3. Hakuna kiongozi wa hizo awamu zimepita amewahi kusema Watigania ni wachache. Hakuna kiongozi wa awamu zilizopita aliyehesabu ni nini inaenda wapi. Walikuwa wanahakikisha huyu akitoka hapa na watu wa pande ile nyingine yetu wamesema nini. Lakini tunaona kuna watu wanaegemea kuangalia na kuuliza, hao walipiga kura gani? Hawana kura. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Hata ukikanyaga kunogoka banini utekathi nako. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibondo bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Burudika na Star Time. Recharge your monthly subscription and get upgraded to the next high bouquet to enjoy more exciting entertainment for the entire family. Cartoons overload for kids, documentaries, sports, the best of African cinema, intriguing dramas, and local content. Wakati wa revenge umefika. Plus action-packed movies for the whole family. Burudika na Star Times. Recharge your subscription today to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings and get upgraded to the next high bouquet for lots of laugh out loud moments with the family. On the road, link your decoder to the Star Times On app to make sure you don't miss a moment of your favorite shows on Star Times On. Watch anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Ogo Kinya, karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanywa chai? Kinya uni ntenywa kwika mochama yuto matukangite ngacherewa. Mama, kwanywa chai baba rambwembe. Karibu. Neria ribire rugete chai na leo. Mama eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria mwarokwa. Eria ne lisha turugiro thai. Lisha? O thai. Ndago. Kunda karia ka. Naoni. Kinyago no kwenda? Niyo. Ka. Ni tamu. Chai ko kudongi mpongera kangi. Kuma narwa eria teria. Eria ne lisha. No kwenda gukinya kuraja gukiria ngugi yaku na kuigwatira uritani bwa mwanya bwa ngugi yaku
aja Embu College turi kwa uritani bweguru bwo kugwatene na twanya twangu gitura tureo kwa miaka 28 nitumbene ja tongeria iwandene kana industrial leaders kiri ICT, cosmetology, engineering, hospitality, business na accounting. Nkuruki nitumbithitie gwikiro thumbi kwa aritwa 20. Embu College nitukuragia na gukiria ieo mwanya mwanya gukurukira gukenera unture bwandurijo mwanya mwanya. Ciandikithie, uthome na ugwate uritani bo mwanya kuma kiritwi. Ujukania bome ni bwitete na mbere. Embu College, skills to go places. Karibu sana. Are you ready? I'm here for the tea, honey. Yes. Nibebeleze. Watu wanasemanga nimemkalia. Na ni ukweli nimemkalia na matako zangu mbili. Sawa? Hebu wakisha kibiriti. I don't give a Neither do I. But usiniita punda, punda ni wewe. Nuthiriti kigiro gikisia sina no gochwa skuru ukamaka kairi ni untu Jordan College of Technology Thika turiaja ni untu bwaku turi na courses nkurukia 80 ire chitikiritwe ni thirikari cha diploma, certificate na craft courses kiri mathomo ja journalism and media studies, ICT, catering and hotel management, travels and tourism, business studies, engineering, fashion and design, garment making and interior designs, health, social and applied sciences, beauty and hairdressing kana cosmetology, short courses, driving na inge inyingi. Turi na aritani bena utiabungani irasibia kinande bya kuthomera na nkuruki nitukuragia iyewa biaritwa na skuru yetu iri na riera riri gara kuthomera. Mareije yetu najo niza kuguna mubuko jwaku. Ciandikithie kiri uandikithania bwa April na May mwaka jojo bravo itite na mbere. Kenda kumenya manto nkuruki turiongere kiri campus yetu ya Jordan Towers, Ireri Elimu Center kana Aliza Plaza kwa Nkrumah Street, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET institution in Kenya. Wakairi inkuwate ogeni tukithina mbere na Nteto cietu ntuku ya omonde siasa lemvu ya magwatanirite na gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara ni mariongerete kiri irandi ria kithiori bara minister uyu ekirite akari wirane wa thirikari inene gwaka kiwanda gikinene tere inukire gikethirwo kiri kiguni ikinene muno kiri akari Polo Kabithi na rari kiri ndionga ino na atitumira riboti ino. Ikiri ndiunga cia kentere cia Tharaka muthenya kwemthe waziri wa mandini aganthe goroni Mheshimiwa Salim Mvurya ya Githiori lazima ibadilike. Iwe na hospitali mzuri mpya, shule mzuri mpya, barabara mzuri mpya, na maji yapatikane kwanza. Maji ndio itakuwa mwanzo, kwa sababu hawawezi safisha hii bila maji. Kwa hivyo maji itakuwa mwanzo. Alafu haitakomea hapo. Wakilipa kodi kule kwa serikali ya kitaifa, kwa hazina ya kitaifa, 20% itaingia kwa serikali ya county. 10% itarudi hapa kusaidia mambo ya wananchi hapa. Na 1% bado itarudi tena hapa kwa wananchi ili kuwatengezea miradi yao midogo midogo ya kuwasaidia hapa. Ndiunga irintere cia kithiori amona maragwa na iranguruki kuimbaimbiritu gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki. Antu banga ibaura kanu twa ngambi. So leo tunajua kwamba tutumewekwa kwa map na this is what is going to help our country get foreign exchange. Kama we are going to be able to export minerals, hata dola itaongezeka kwa sababu foreign exchange itakuwa inakuja na dollars. Njuki akiuria waziri gukurukira thirikari nene gutigira mandini ya maima gutumirwa bora akariba nterino bakomba kugunika. Naomba Mheshimiwa Minister na PS wako usaidie kwamba value addition ama kutoa hizo madini ifanywe hapa, wale waende na refined metal ambaye watatulipa sisi kama wenyeji, ile inaitwa local royalties, na pia county tupate kidogo kidogo, na huko kwingine national government angangana na wao.
ikagitani waku Njoki atariretie. Sheria ya mining ile imepitishwa, muipatie regulations ili hiyo sheria ikuwe na kitu ambaye inabaki kwa wenyeji, wacha serikali. Kama serikali inapata kodi ya county na ya national government, tunataka pia hiyo sheria iseme pesa ingine ili ya kwanza ibaki katika wananchi wenyewe. Mujumba Tharaka Gitonga Murugara na Orankurukia Kurikiri Ndionga ino. Because Tharaka is actually blessed with minerals. Na ninyi mtaona. Daya tuwalinga chiacha. Na wedie kwa ya mbere iko ninta minister. Toma. Mdara ya kadire. Mea chiacha turaka nini chichi adhirire. Ira chinge chiyeti chinge. Ona chio tokaruta. Wajije kuthie mbunge kule antu mauga tinda gagitini akiara ya bunge kwaria indi kamuto agenda bunge rothate ikuthie ukinyia rume mara mangi kumantere chekithio rinkiripotera urefembe ta Paul gwakabithe akari kuma wandi ya Kerua mareme karaga bakube na muthito wankonga na mareme thagirwa magita kwa magita makibithukirwa ni njogu ni moro Ntete rwangirwa kumenyera nyamu cia kithaka taru KWS na kuga ni methagirwa makimenya masita maono ntuni maringa riboti inde gutebu maruthaga riu ni makoromba KWS ethirwe ikiyukia etua no ntuni manoge tuwe mariuga njogu inichi mbite kwithirwa ikimacumbura kwa egitarerera chanita bro tukwirwa ni Kevin Kimathi. Akari na arima ili 10 ingi mwanyirithi ulunkirite muthoyi wa nkonga wandi na yakirwo na ribori no betete na mbere na kuthangika buri nyumo cia kithaka ya njogu iria ibairete kire burumi unde na yondi bairuro ne ro kindana na thina ya mpara untuku irejera ka empempe iri mbethe twambiria kulirwa iri mbethe tijina ni turatamira imbethe tweka ithumba weka ithombe tiunja gucia thingata mpempe ithombene utukonda igwa kuru egamba iro renda gwira ndiraringwa kuguru yake ngiuma njogu igithombene gya mpempe ndoge ando nyomba matoki yajira mwange ambira kuringithie bati nyomba irete mpoka ishirete matoma jakwa ishirete nyoma kwanja na ikinya chaunire cha tumire kinya ngombe chauna kanatha cha takura munda kinya choitha aya matangi njogu ekejira wekunda aruje gitangine gatiga oko ekothora na ndi mwire gajungwa wikirete kibati ikeje kamunta mugongo ikaumaju na ekaringa ndi na ara uria teje ikeya nyomba mwarine mwanga ngombe ikairita ameriki kaumare matoki njogu tugatura kunyamaru njogu mwangari na askari tuje baryo barabombo tute baraba kolota na urito muno irwangiro karibu nyumo ishi kithaka ya KWS county ne ya Meru ni untubo bateyira buruki nyondi irabashiatira kuringa riboti ishikonie ntubo ba KWS betayira njogu ikaumara njogu chiumara ndi cia kuruka munda yetu chitio barugire na babeja muito ne ale beja bakaringira risasio na ituramenyerenya kwina risasi itaibwigiri kwina ere kuringa kaka nini bakuringa ne bagwita njithiri kau baringa njogu ikaendelea gutonya tu kaira waite na re kenda ni karetwe inde kuringi baringa ya tete myanthi na uno mba kwinga njogu kwa ugo cio bethoro baithite ci kwinga na gwicio cia kurithia atakwenda kuga abarethetie tutura kunyamaru njogu miaka yonde tukiandikairwa maratasi tweta nara tukeru twateru computer watu tuteya wa misande itwingwa twire maira njogu ni twengita tutikuonagia kuria na ugeto bacwa no ngo banengere siringi ngiri kenda bakwandikira ukara banengere siringi ngiri bate kwandikira bejere antu kwenge bathuka muno nde kurea gwita bambira na nde utikokirei no ngatuge imarigo jare ja thatu anda nenkanire beja kuja gukaria baringaira torio bageta inde njogu chienda yebo mundene na riu mwanka thairo mbario na kiriroko ikire atongoria bantere yukumilati ati na mpue muno ni ontoburu bubukire marua no matali ya kiwatho bako ya njarene baibo ndikiria totetaira na ndikiria totetaira kinyarenge marinya ya twenjete jare aja ndaigirwa ke ari ndio ne uga marinya ya thireria nguge ne ya tumairwa ateja mwera atere marinya ya twenjerwa theina aremerwa turetera maratasire itwe tuthikirwe arete karagitera enjete thike kaire peni era batu tukugwa twino rojo ketha demands cia to ite amet they will know that we are not crying because you are weak but that we have been strong for too long tukwenda rojo
tucemani abo batwire. Nkiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Akarimantere cia thaico wandini ya kanuni mariba kubego kinya mieri ethaturi umare mbinduni ni kuma transformer ire matumagira ya stima kwethirwa igitunduka na kumatiga mbinduni na riu mariuga kuma endenu gutikio kiana ikarika kana matethero makithondekero transformer enu makiuragia rwangirwa mainya ni mo Kenya Power kwethirwa magema shwira ntaira nontu Thaa ino gukithomo na kidagia biashara cio ni irungamite nontu bwa thina ino. Mwandiki wetu Nteto Marion Karugi na ndikithi tie kiriro ikigia akari mama na ino niyo riboti yawe. Ria kinyozi gyakwa lakini ndena nduko 2025 bau ndariona nyathiringe mogu na unyanje muritwa cukuru yetu ya Thaico ndi secondary school twina thina nene sana ana meto kinyigerio tuikona indo cio print machini cie cukuru itikona gya operator ya oni thai mukoro kwa ria kuraya ndina mweri ntamuringira thimo wengwa atandringira ahora sekanda atere thimo kana atandra karire bauni akariba Thaico wadini ya kanuni gicione mbunge Kigembe South barabatarerete mathina nkabo ukulokera kumane na wasi Weru bostima na raba kwa bena kulokia mweri umostima ikuthoka mieneye na biashara cio ira cienda Weru tira buruiletete biario biari to baskuru ya Thaico secondary biongo tirima onto bamenerete rwangirwo kinyanithia bwa mainya kana Kenya Power nonto bwa kuremwa kubathikira amona kwithro baringete riboti obisine cio kithikiro kene na muno twi nakio turi aturi na karima Thaico kura tumbite kuriga kuma tariki 20 mweri wa 3 tutona stima na tuthiice obisine na Kenya Power matwire makubuitha stima na maibuithatia twaringira munene wao ora watilite branch ya mawa kuria atwatocaira na bagwe tukalaitha wamba ingibire muno ndene ya matura nundu akwithiro kui Weru ikuo ukalaitha andu metuma kinyoci kui mundu kwenjo ukalaitha cukuru cietu ciekuo imaprinta igerio kure maikumba kuthithigerio ciao wega makacerero nye gitera kupinga cukuru ande muritwa gwingo cha mbeja jo joka cukuru na kuma ndugwera stima cio nyanda watanya thiringi ugu kigerio kiongo ndena kio thimone na thimu icio ngwandira na stima ciomba umerwera kigario kira indiraterire ndi yangu ene saluni mwankatha inte watete 10 ndina mwana wikora yamba tio tomera thiringi kendo na transport ya kuinga sukuru ya ingwa lakini tione nye 10 anda takuromba motori kethera ari ona mpe no nto wa stima sangwira ndita ne mamete mweri na ntona siringi na bwakwa mwankatha thimu kweto itendelea kuringwa tuthia wou uto menye nyonge burare nya maitho yake ya tutomba kumya kwina maitha bandu no nto bakwethera mbi kutena stima na thimu iteoni tabura munene mawa branje mawa atwirire batwe itweta tukaripota nyere ino turinga thimu stima cietu ciaura ende tukoria atiri nyere yo itwekirite stima kana branje mawa ikuto batweta kuripota tukarega kuringa thimu atia na tugelia gumeta matucugulikire na kwira tu amotocera imaturekethera waya imatwekirite imikunju matwekirite otheri tuke kinya tuikurange tumenye ikithegane turi no ndu matwita maiti twina stima ko tu abantu ko emwe tuku ithatu Filia tu thati kuitekia tukethira tukioya atua kumane na wasia Weru nteriji bare athira wagage ni botabarikitie uteka bolikana kauko kanunka misie yo ne kwirwa ni ambendi ukithana rabate andete na nonto boy tumike bare romba ni bathondekerwe stima mbere ya bajukia watho njarene nyanto baba thuri munene batumba wito tuko no tukiani yake be ya tuko bakia ba karia no tuko mureki ru mwaka thai ukaribu athukire kute onto no mwabu ya Thaico no to stima yu no to tuwira to bwetherwe na tutabwetherwe stima yu mwaka thai to thirene ni nyoka riene mburi cietu ciongwa amba bari ya baci nyo butemburi yongwa yonekana we to thai tu imburi kathira pio na tuko twinto tuothe tutira ranja no tubakuyo namba no tubacia Weru ukaria onde mwekoro timo cio ntena morome okwe untomerio tora oni no tingokera kinyo gutirimana na mikora weta ko mama tukarukire mburi ciirwe ende gutem mutino yo moyona kapoliko itunire jiro ciathira tuwirara gucumburo namba no nduku Weru mulika mwichira yongwa twekiriro bara ye MCA wetu itukuria kinyao atongoria mageria guculika kabisa no ndu andu ama Kenya Power maimna shughuli na ithwe mekara tanyamo motirita kuno area yetu area nene muno na kinya post rato betu mutumu ipost itena ngari kinyo kathi kuripota ikwitha kuna thina muno kuona usaidizi nundu kwi means of transport so itukuromba county commissioner wetu aombe guchukulika
muno ketho tumutumu tubia security tubia askari aingi twaithire nya station ni kenda tumutumu omba kuchabu kianda application nondu area na muno ni area na mathina sana maingi sana muno kinya security ndene ya miunda yetu itwetho tuna thina nyingi muno. Nkiripotera Weru TV kuma Thaiso wa dini ya kanuni Egembe South, Beta Marion Karugi wa Kenyua. Nteto cienge mukareregeti wa obisi ya kuthikiria matita ma mwingi obisi iria icikene muno ta ombudsman ta Weru Kajuju na akinyete ntere cia Embu ni bari amekirite wirani wa kureta obisi inu county-ini inu ni kenda akarimethagirwo makibira matita mao ntere inu kana obisi ni inu. Kajuju nkuruki na ugite obisi inu igatigira antu ni makugwata umenyo uria ukwendekana kiri montu megie kuthingatira kioto. Mwenegiti wa ruvonge rwo kwamukira mateta kuma kuri mwingi iguru ria thirikari niruo ombudsman ni Weru Kajuju ni urauria thirikari cia county gukorwa ikithondeka wa visita ino wanacio. Ino niguo ekari a county ngurani makoragwo na wavisi iria mangithiriria mari na mateta iguru ria atongoria ao na kivonia gigasarua ni undu wa uthii wa nambere wa county cionthe. Urenda kuwatia county chiomba kwethirwa chigethira china ofisi ya County Government Administrative Ombudsman. Obora twena National Ombudsman uretherwa akiukia malalamishi ya Kenya na arathirikari nera nene tukethira twena bange bandiki county na ituthithetie policy wetwa grievance redress mechanism irekethia gitethia counties kumba kwithirwa ikichina County Government Administrative Ombudsman. Kajuju wa uguo ni urendekithia wavisi ino ya ombudsman thiini wa county igakorwo na avitha uria ugacokagia ciuria cionthe cia mwingi mari nacio iguru ria wira uria county irekira ekari a miena ngurani. Thirikari ni bati kwithirwa kia mwananchi information kana abarira yonthe kwithirwa kiromba kana akienda kumenya. Ito kuona rimwe wananchi betu bomba kwithirwa bakienda kumenya priority ya governor fulani ni iriko kana bakethirwa bakienda kuthithirwa cibitari lakini watuika munene ware ndo bathithiria barabara. Kwa hiyo tukwenda county governments chithithia bora sheria ya County Governments Act section 96(3) kuga no mwanka inyabo bethirwa bena County Government Access to Information Act dene ya county chief. Guku akiuragia mbunge cia county kuvitukia mawatho maria monthe marendekana niguo gukinyaniria wavisi ino ya ombudsman thiini wa county undu umwe na kuroria ati ni iraruta wira uria kwagirire. Nontu twere access to information officers bakuma county mwanya kenda beta amwe na county executive baandika kana ba originate bill ereke ikwa kire county assemblies na nyathe inyanya itwete kona county assembly ya Embu County kenda tomba kwethia twebera bill ya originated from the executive ni kwekere county assembly ekorokwe kenda mwananchi ethirwa karetu sheria ageti information kethia ni procurement. Ni arige miario ino ari cukuru wa thirikari wa Embu kuria arai na mucemanio na aruti wira a thirikari cia Embu, Meru, Tharakanithi na Isiolo kumerithia vata wa ukorwo na wavisi ino ya ombudsman thiini wa county. Ngiripotera Weru TV kuma county ya Embu, Mbeta Rita Mwaniki wa Musiri. Ni wega nuntu akona kanya kurumira nteto cietu nteto cingino na cia kinyatha 3:30 Mbetagwa Christine Wanjeru na mwananirie wetu mathithio tukomonde ni Purity Richard nkwendereka gitaga kega inde tukathino ako nonto nyumianda kinga ite kurasha ni mubango wa gikaro na county.